ngo yataba twebwe nguri ya Karumeri dibya ngo iki wawe Achetsera kurukima wawe urinde wowe kitagase reka mbabwira amakuru ikanisa ni rya nyirabyo kandi ifite abagabo bafite amayereko barikore wowe nugira indenge nkeya bumba akanu punguza maneno ikisi kinyejano ciki cyamagambo igihe kiza cyama kiza waburi mu isoko uwayugurisha bakama kubwira ngo mucuranya na yarwaye kandi yabaye nabi wabukiri mu nzira ufashe taxi mu nzira taxi nayo ikamipfa wasubira gufata indi ya indi nayo ikamigonga yasubira kugonga ugafata moto nayo ikami ishiramo esanse bikamariza kaho isorera utaraho ngaho bagasora akaguhamagara nyirizu n'abakama gutangira kukwishuza nyirizu akigitagaza kirabaye nyirizu yatangira kwishuza gutya umuriro nawo mu nzu kwa mugenge ariko mu bantu basa bamenya kwitwara mugi barangwa n'ibintu bitatu nimusaba muri bigaza nimuvuge ngo haleluya ikintu cyambere n'abantu bahora bizeye ijambo ry'Imana barisoma mu gitondo na nimugoroba watu wanaishi kwa neno la Mungu aba bantu basha bamenya kwitwara mugi Yohana yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yari Imana nta kintu cyari kitararemanywe nawe urashaka kumenya kwitwara mu gihe urashaka gukora mu gihe cyawe namba wane msingi wa kwanza dumu katika maisha ya kuishi leo wakini tazama wakuone Imana izamura ibyanyu haleluya unamarara dushimire government y'u Burundi were kuri president wa republika parliament yose hamwe na meya w'umuji n'abanyumba 10 bajejwe gucungira umutekano umuntu ufite amaboko abiri tubashimire dukomera Imana amashimeshi kubera kimwe byo mutakomye amashi uzamukurikirana umuvuga butumwa iyo ni intro gomba kumenya ibyo hanyuma abadukurikiranye barangije kubakira ndanyenda muvandimwe ndaza gutinda kuko turagaruka mu ikesha ndashaka ngo mbabwira aya makuru were kuri askofu na madame mama deba hano ijuru na Matayo ndi hano je napfushije umugore wa mbere we uracahari n'umugabo wawe muracahari kandi afira mu Bugande ndafite masenge ndafite na dada ndafite na mama useke ibintu byimbeho ugere mu rusengero ceka wonu wa fushifura yanje asiga abana gira gutya wakini tazama wakuone inyange unifinyage asiga umwana wa mayinganya umuhungu w'umuzukuru wanje witwa Rige kandi mu bantu nakunda gapendeza n'uwa mbere kandi yari yarize yari afite n'akazi muri banki mubwira ngo akakabuza kambwira ngo mpa momo yawe agasukuma arikira mutwara none ukomeye uzuseka ibintu byimba ndabizi ko umucuruzi uzamucuruza ushaka ifaranga niyagara mu materaniro urega kwishara yasomye muhumure reverend niki mujanzanye naje kubabwira ngo mukomere timwabonye Matayo
wakinitazama wakuone wewe unifinyage. Nayo niyo rero tatwaje kubabwira ngo mukome. Hanyuma y'icyo twishire mu ijambo mwanya mutoya, hanyuma tugaruke. Iki giterane topic yayiravuga ngo kora mu gihe cha tumika kwa wakati wako. Turabura Bibiliya hamarangije kuwasoma Baroma, sisura kuwasoma, ariko dusome mu gitabo cya Yoshuwa. Nimara fungure password, tumika kwa wakati wako, kora mu bihe byawe. Hanyuma ibice ni 24 umurongo wa 14 n'uwa 15. Ninde muhanguzi gusoma cyane adusomere vuba, niturangiza ndavuga umwanya mutoya, hanyuma tuze kugaruka. Yahabonye kitabu cha Yeshua sura yake 24 mlango wa 14 hadi 15. Ninde wabonye? Yosua 24 Yosua ibice 24 Nuko noneho mwubahe Uwiteka. Number 1 mwubahe Uwiteka, mumukorere. Number 2 mumukorere Muzukuri mutajyajya. Number 3 muzukuri mutaryarya. Kandi mukureho za mana z'abasogokuruza. Niba hari umutipe ufite utundi tuntu aondoshe mara moja. Banyu bakoreraga hakurya ya Gwaruzi no muri Egiputa, sokuma muje mukorera Uwiteka. 15 Kandi nimba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, kandi nimba hari umuntu wumva ko ari bibi bishobora no kuba umuntu akavuga ngo mudukureho inyenda muvano tutari mu bagakorera nakare, nimba ngabona ko bitari bisha. Nimba hari umuntu ubona kuko atari byiza, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana z'abasogokuruza bakoreraga zo hakurya ya Gwaruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko nje n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Nako kano nashakaga ndamukirisa umuntu mubwire ngo abandi ni baranga inzu yanyu ntikaranga. Wakinitazama wakuone wewe tazama wakuone wewe Hallelujah. Hari amagambo abiri gukorera Imana mu gihe cyawe. Ijambo rya mbere hariho gukora, ijambo rya kabiri ni mu bintu bigoye no kumenya igihe, kandi igihe kizacandika urwandiko, kandi igihe ntawo gikubita ingumi, kandi igihe ntawe gitinya, kandi igihe ndamukiriza umuntu mwicaranye kandi umuramutse niyada umubwire ngo igihe ntawe gitinya. Igihe kizacama kiza waba uri mu isoko uwayugurisha bakama bakubwira ngo mucuranya na yarwaye kandi yabaye nabi. Waba ukiri mu nzira ufashe taxi, mu nzira taxi nayo ikamipfa, wasubira gufata indi ya yindi nayo ikamigonga, yasubira kugonga ugafata moto nayo ikami ishiramo esanse, bikama biza kaho bisorera. Utari aho ngaho bagasura akaguhamagara nyirizu nawe akama gutangira kukwishuza. Nyirizu akigitagaza kirabaye, nyirizu yatangira kwishuza gutya, umuriro nawo mu nzu kwa mugenge. Ariko mu bantu basa bamenya kwitwara mu gihe barangwa n'ibintu
nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya. Ikintu cya mbere n'abantu bahora bizeye ijambo ry'Imana barisoma mu gitondo na nimugoroba. Watu wanaishi kwa neno la Mungu. Aba bantu baje bamenya kwitwara mu gihe. Yohana yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yari Imana nta kintu cyari kitararemwe nawe. Urashaka kumenya kwitwara mu gihe, urashaka gukora mu gihe cyawe. Number one msingi wa kwanza. Dumu katika maisha ya kuishi neno. Shakabi dafungura intro gusa. N'abantu basenga ubudasiba. Paulo yandikiye Abatesalonika arababwira ngo mwebwe musenge ubudasiba kandi nimurangize mukore. Hari amagambo abirananiranye muri iki kinyejana. Nubona uturanye n'umuntu utaba mu ijambo ry'Imana, utazusenga, utazukora, nimbuzi kwimuka, imuka mu gitondo. Wakinitazama wakuone Isamba rya gatatu nimuzamu n'umuntu uzi gukoresha ibitekerezo byiwe neza, azamenya gukora mu gihe cye. Hari abantu muri kinyejana barangaye iwazare wabandi ngo ase mwabonye runaka ko yari yambaye gitangaza ngo jewe ngo muri mukubona no muri imisi ngo kumva sinzi ukuntu mbaye yewe ukura cyari umuntu wo kugenda ku wundi muntu aho kubera ngo umenye igihe cyawe no gukora. Ngo shoboni ngo bavuze ngo yafunguye n'iduka ngo kandi ngo no wagiye gusara nawe ngiye bigusaza ureke gusara kubya abantu. Gusajije n'ibyoroshe birahari, habe nawe urabizi. Kera ndi waruza amakuru ya sitoke, wagiraga iruri ry'ibigori, ukagira n'iruri ry'ibijumba n'ibindi biri mu maringo, ariko ubu nyine sitoke iri mu kuja gushira gutya, ukaza utangira kubwira isowa gisore uku ntiwamenya amakuru ko sitoke yashize. Igihe cya sitoke iyo kigeze, umuntu wese kubera ko ukuzina amafaranga sitoke zigera nk'imbaraga ikaba nkitinda mu rugo iwawe, uzamubwira umugabo ngo ariko isoga ngo aya mafaranga kurabona kuko ari cyatumarira igihe. Wakinitazama wakuone nimusamure bikasagira haleluya. Wakinitazama wakuone nimusamure mbabwira ahantu hatatu dukorera. Amen. Na ahantu umunani ariko ndavuga hatatu rino so. Ibindi biraza muri iyi misi isigaye. Nimugire mutya. Gukomera Imana amashimeshi. Amen. Ahantu wambara ugomba gukorera ni mu muryango wawe. Familia yako. Bibiri ngo umuntu wamukira urugo rwe tazaja mu ijuru. Umugabo utazukorera urugo rwe, umuhungu uri mu muryango wabo utazurukorera, ufite diziwita, uracyasabanya ku isabune yo kumesa na omo, uri gito. Bibiri ngo n'umuriri zarabirinzi wa Tanzania ngo usinitazame kama nimeokoka, bali tazama matendo. Rick Warren yaravuze ngo habe n'umuntu uzi gukamiga inyana igashuka ngo bahakorera Imana, please ngo baharamye Imana. Umuntu wese urimo utazi gukorera umuryango we uzasha. Kandi mwabasore mwe muri ahangaha mukomeze mukure mutahe mukorera imiryango yanyu barabakujije bagito. Nimugera muke isete ikana ya magambo isikane ibikorwa. Umugabo witwa David Oyadep yakorera umuryango we, agakora akazi, agasenga, amara 6 dizi utarakoze 6
nimudakora tasite muzagira kandi sikise yo hanze itari yo munzu pure bure. Ayo makuru ni itangazo rivuye mu ijuru. Imana yagize akazi kenshi ndi hano n'umwuka wera. Nimutashumva zasubira ibugande, ariko umunsi umwe ijuru zababwira ngo hari ibintu bitatu nabahaye. Nabahaye ubwenge de, nabahaye imbaraga. Ibyo bituza mufite turuwa igihe mumaze kwisi ni ibintu bitatu Imana izatubaza. Wakoze iki? Ubwenge de, imbaraga, turuwa igihe wamaze kwisi. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo se ntabwe ngo ufite, ndambara gufite. Igihe umaze kumara n'ikindi gisigaye kurakora iki? Nimuzamura ibiganza. Zamura cyane. Akini asama kore unifinyage unifinyage. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Korera Mungu ukigweti cyanya isiku zagenda zitaga kigaluka zayerekana kugaluka wa Yesu we, wa Yesu we, wa Yesu we. Kola vuba turi bugenda higulu ima Yesu. Kola vuba turi bugenda higulu ima Yesu. Nushake mwikanisa no hanze wogira ibyo ukora, ariko first one icyambere ni munzu. Kandi gukora so gutanga ifaranga gusa munzu ngo bahaye. Oya, ugomba kureba inzara z'abana ko zakuze mukagura kupongele mukazica hanze ntibabavuge nabi. Uvuga ngo umwana wa runaka w'inzara ziwe usize ukuntu zimeze. Uko no gukora isuku nayo no gukora. Umuntu utagira isuku uzamuhunga. Hari umuntu azarangiza gukoropa ntumenye ko yakoropshe mu nzu, kandi ukamubona isazi zirakomeza kwiyongera. Nimba utazugira isuku mu nzu no mu gitandi wawe tuzukorera Imana. Haleluya. Bibiravongo hakima yenu na maarifa yenu yatawapeleka kwenye viwango vya juu. Abantu banje bishwe no kutagira gute no kutamenya. Nimba ubumenyi nje bumugaragara hanze iwanyu butaragaragara, banzu ugaragaze mu muryango ugira mu isuku ukore. Apana umugabo wangoza yambara ishati yahira bagakarinye kurube numaruze mu rusengero. Yesu daguhimba imirimo ya Yesu arakuriza abandi barapfuye. Urahari mu nzu umugabo karazana n'ishati ifite rinye kurube, uzirinye kurube iziganda gutya. Warangiza ngo urateka amaboko uranezerwa nushaka kuzica. Twakorera ukora Imana kwa mbere ni mu nzu. N'abakobwa mwe muri ahanga basoni basohoka amashati yabo yareba agitara kagukorera Imana. Avuga ati Matayo none atujanye mu bike isuku nirigize kandi muze muri gira cyakabiri kira aho ngaho mu muryango. Nimuheze Imana isubaye, nimukomere Imana amashimisha. Hari abandi babuza abana, wewe warababura, ariko uzamuzuka mu gitondo ngo dore umutwe wiwe uceceke. Ururimi ururimi n'akantu gatoya n'amara amagambo yako arakomeye kurusha amabuye. Yoshua yavuze, umve Yoshua yavuze, nimwibuke basogokuruza wacu aho ni mu muryango, ni mu rugo zamana bakoreraga. Ashatse kubibutsa atawugira tupe aho kwavuye siyo tukiri.
iyo dukoreye ibitangaza tugomba kwikorera. Faze ya mbere tugomba kwibuka pase. Basogokuruza bacu baramije Imana gute, bayikorera gute. Ni mwibuka nimba ariho musubira muvu hakirika. Ariko Yosuwa aravuga ngo jewe Yosuwa umva umugabo uze kuvuga imbere y'abandi. Jewe Yosuwa n'inzu yanje tuzakorera iki? Uwiteka. Abandi nibadahishurirwa gukorera Imana mu mago yabo, wewe uzahishura. Hishurirwa gukorera Uwiteka hanze ashobora kuguhamya. Muzi wanyu bataguhamije. Imana ishimwe ko mwasetse muraruha murarira. Hani sawa. Umuti wabonetse. Kuko umuntu agomba kubwiriza abantu bagaseka. Naho kubwiriza abantu bakakureba nk'abantu bakubiswe si bishize. Nimuzamure ibiganza. Haleluya! Yosuwa amenya agaciro k'inzu. Nimumenya agaciro ko mu rugo. Nimumenya agaciro kugakorera. Nimumve igisikiriruka. Isikiriruka. Kandi ifite umuvuduko twagaho twigiye. Je nigiye nandika ku kibero. Nahanigi ikaye kayishira hano. Niho nagazaniye. Birashoboka n'uyu wacu na reverend nawe niho yigiye. Amapipitre yaje kuza nyuma. Nyuma aje vuba hanga. Muri iki kinyejana abandi ko murigera kuri za computer n'amatelefone ya Android. Ibyo bihe ukamenya abandi ko yabakora ibyo bintu. Wowe warangiza mu rugo rwawe ukagira ubunebwe. Papa nta munebwe uso waguka, nta munebwe uzugara kure, nta munebwe uzugira izina. Umunebwe agira izina nyari ryo munebwe. Ariko umuntu ukora agakora urugo rwiwe, agira sikise mu rugo rwiwe hanze nubwo batomenya amakuru. Urugo rwawe nirumenya kuko uzukora uzagira umugisha. Akatangaza Yosuwa, mimi na nyumba yangu, mimi na nyumba yangu, mimi na nyumba yangu, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nimumve Yosuwa yaramaze gukora ibintu byinshi. Ariko mvuge bibiri nimuheze Imana icubahiro. Icyambere yaramaze gukora 6 yo mu rugo rwiwe. Umuntu wese ukomoka mu miryango 12 amusingiriza gakondo. Umuntu wese utazukora ntiwosingiriza bumuvukana. Hari wabujara bawe kandi bose nabanyokoromi nabanyogosenge na muvukana uzuzamuka gutya bakamba bakumenya. Umve mbabwira amagambo abiri. Kwamukire baraharara bakarya ariko nari mukire bazabatambuka. Reka mbivuge muri rurimi. Imo mugare bamuhalala ariko nari mugare bamutambuka. Nimuvuduke mukorere Imana mu rusengero, mukorere Imana mu rugo iwanyu, mukorere Imana mushaka amafaranga, musange mukora, musange mukora. Ngusowagiso ngugiye gandi udatanze rasho tangaza kirabana nyakira kaziri mwisowagiso ngugiye udatanze rasho nakabiri mwisowagiso ngukugiye gutangaza kirabana wawe se ayo mama kufite karakori nayi munda bikirisa umubwira ngo nawe uzuvuga uko mu rugo iwawe cyangwa warahinduye uzuko. Yagize imbaraga. Umuntu wese wageze muri gakondo yiwe aranezerwa. Nta muntu ugira ibyishimo yashonje, nta muntu ugira ibyishimo adafite. Zinda kuri telefone zirahari, kuri konte zirahari. Hanyuma ukazamo tugiye kubaka plafo, ubahaguruka ukavuga ngo muri plafo jamu ndatanga miliyoni 3. N'abatoza bakora bazabakoma amashi. Tidukane ya mashi yawe yo mu muryango iwanyu ndacuza ukora. Mwabagabo mwe, mwabasore mwe, mwabadamu mwe, nimuhindura system. Imana izi promoting imiryango izi gukora kwinjiza umuntu kure
gukora. Mwambara umuryango wo kubwiriza. Serumu y'ijambo ibafata uyu munsi. Amen. Nimurambukanye. Naje ndamutsa aba bantu. Nimuhaguruke mukore ngo turashaje mushaje ute. Indasa nazo zirashaje zo kurya. Birashitse kuri kimwe. Kandi ubu nyine ari abantu bafite imivuduko ibiri yo gufungura. Ni abantu b'abakecuru bakuze n'abantu b'abasore basaze muri iki kinyejana. Yawe abakecuru mufite n'uburenganzira bwo kuko mwebwe mwarakoze, mwebwe mwatubyaye muvuye mu mirima nda bitaro ndaki muri ibihume by'ijuru mugomba kurya n'Imana nishaka ibongereye apeti ni sawa. Naho umusore wawe utugora mu nzu ngasema uko uyu mutsima utaduhaza birashitse kuko Imana sha umutsima tuguhaza wazanye iki? Ari inyanya ndayo wazanye, ari tomate ndayo wazanye, ari n'ibirungo ndabyo wazanye, ibitunguru ndabyo wazanye. Wakoma wakini asama kuone wewe unifinyage nimusamure sema haleluya. Mimi na nyumba yangu kamutumikia Bwana. Akabiri tuzadukorera ni mu gihugu kime ngo wishaka kugira ngo babwire neza. Urashaka ko izina ryawe mu gihugu rigira agaciro? Ugomba gukora ukamenya nyumba kume hatuye. Ubimenya nibwo buzima oradashira ukamenya ushinzwe izone ukamenya ukamubwira ngo banyakuba numvaga ko mwaza turebera umwanya tukabaramutsa. Uri umuntu wamucuruza ukajana n'umugabo wawe mukamusura mwarangiza mwajana ka envelope ushanandi ku ruhande mukabaga ingoko zibiri muri hariya hirya ukazisangira nawe. Hanyuma nitwa Matayo uzambaza ugacike. Umusobetse muzi isobeko Yego. Iyo kozi yo acte prophétique y'imikore umusobetse ngo ninde ngo ni mama Kilimantin ngo ujya ngo ndamuzi ngo byihoze naho gusakura kora mu gihugu gotomera wowe nyine uba muri myasi mbahaye ubwenge kandi seminari ikomeye izabageza kure. Utaza gakura abaga umutavu. Pema nimuzamure bikaza mukomere Imana amashimeshi. Ndaza kubivuga ibyo navuze muri iyi minsi. Gatatu dukorera gira ndangisi komera Imana amashimeshi. Nugukorera ahantu batakuzi ariko imirimo ukoze akaba ari ivu. Some icyo cyanditse ari mfunze bibiri ariko tugisoma cyagize imbaraga mu mutwaje no mu mutima. Luka bice 7 kane no kuri 5. Luka 7. Bibiliya iravuze ngo nabo basanze Yesu baramuhendahenda. Tangira. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati n'umuntu ukwiriye
ko umugirira utyo aho kuko akunda ubwoko bwacu sukuma ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. ukorera ahantu batakuzi nugera Rutovu kora igitangaza kiri fata abapfakazi batatu wubakira inzu. nugera Nyanzarake ufata abantu badafite za kawunga si wamenyemo za kawunga numara wigenda. uyu yari umutwaro. ibi biza bikora umuntu ufite imitekerezo yo muri capacity yo hejuru, ndetse bikora umuntu ufite imitekerezo yo hasi. iteka ryose nubona umuntu akora aho watamuzi, ibikorwa nibyo biza bivuga kurusha amagambo. nimumve torero ry'Imana barundi kazi bakongomani urusaku ndi rugezweho no kuvuga abandi ndi bikigezweho. ibigezweho hagezweho ibikorwa. uyu mugabo ikintu cya mbere ngo yakundaga ubwoko bw'Abayuda. ijambo rya kabiri wenyine ngo yikorera sinagogi arayubaka. ako ni igihumbi kuva naba ni igihumbi. hari undi mugabo wanganze muri iyi minsi kuva 1996 n'inka zacu twe zanyazwe. ni umugabo w'abasita yitwa Matayo. buri Pentecost yagaza atangika kuri Noel agatangika bakabaga kumikutana Pasaka agatangika umukutano w'abamama agatangika. izacu zose n'abandi bose tuturanye ziranyago iziwe n'ubu zirashaka. n'ubona uwanya kurusha gukora Matayo w'abasita. isi wabahungu yitwa Masa. Noel ikimasa, Pasaka ikimasa, umukutano w'abamama ikimasa. ihuduma bene ingikirisi ihene. umunsi umwe bama bashana izindi nka imfizi yiwe zirimo. iz'abatipe zose ziragenda, imfizi yiwe yamishoboka ku murama n'ubu zirahari. gukorera Imana mu gihe cyawe uba wiyubakiye uruzitiro. nimugera mushya. hari umuntu ugira ubushisha bwo gukorera Imana adasa n'uwiyabonesheje na supaguru. yaje gutanga Imana umuntu muzima ufite apetite afite reserve kandi uzushaka gusa ngo buri cyumweru aje muri saba, ariko yaje gutanga agatanga 500 nawe atorya ngo hage. tugeze ngo dukora imibare ukuntu Imana imaze kuturindira muri uyu mujyi. ndavuga ibintu bitatu ariko tuvugisha ukuri. wageze hano ndi wubatse uzukodesha ukabona amafaranga yo kwishuriza. ico ni kimwe. ukagura ibyo kurya uzi kugura guhera ku gitunguru na tomate, ukagura pavuro n'ibindi buri ukwezi kukaza ukarangiza. none abana babyari hino barakuze barangije amashuri, uza wamuza na 500 utorya n'umwana wawe w'imyaka 2 atohaga ukamuyazana no mu giseke ngo ni mukure. muzamumenya uburemere bw'Imana uko igenda idukorera ibitanga. ntacyo twatanze ngo turambe n'ababuze ayo mahirwe nabo si kubwabo kuko ndawanga kuramuka. zese Matayo aragenda yarashaje, abahungu biwe n'ubu baracyari kunywa amata. twebwe Matayo zacu zaragiye 96 kubera gusa kugira ubugugu bwo kuzirekura. reka ngubwira ni wanga kurekura Imana izizinjiza mu ibyo nyigute kandi iconye Imana yakirekuye kikinjira mu budandazwa bwawe buzabunyika gutyo hayubona. abakiriya bakaza bagucaho bakaja kubana ngo ariko nimba ari ikina nahuye naco wenda cyo wahuye naco niwe wakiteje. nta muntu muzima Imana yarinze utarakoze accident umwakurarangiye. wowe n'umugabo wawe n'umwana ntimuraje mu bitaro serumu ntabwira abageraho n'irizuba ryasaze. nurangiza 500 umwana wawe torya biswi ngo hage ukamweshera no mu giseke mwe nimuhindure. Nemugera muri vuze nabi pasoro mambo ya nano. ndangiza tugaruke mu ijoro mu gitara kandi iki gitara mukirarege ukuntu numvise ibidwa kirarege. uwo numwe gusa mvuze. nimugera muri nimukomera Imana amashimeshe cyane. ngo bahenda Yesu bande bamuhenze bene wa
baramubwira ati uyu mutipe tukubwiraga amakuru puru yaha inazi yeno sasa uyu bwana inazi yeno aba tukunziri bone icya kabiri yeye kayubake shenge sinago ikanisa ryo tumuhunira mohe yeye ngo amatafari yeye ngo isima iwe wenyine isima iwe wenyine amadofari iwe wenyine abaedi byose yararangije kandi yamaceceka tukazukora ngo nurangiza usakuza uzaba muceceka gusa wowe kora numara uceceke imirimo niyo yonyine isifuga kurusha igifaransa n'icyongereza abagabo bose bakoreye imana yarabamamaje ibavugaho neza kandi ibonye ko udakure gukora izivuga ngo bazagukomokamo niyo bazakorera yigeze kubwira Dawudi ramubwira ngo umushinga wagize wo gukora ndemeye ariko uzaza kubana bawe wamenya amaraso menshi ariko kuko watekereje neza ndemeye uzagukomokamo ni uzakora ngo yataba twebwe ngo iri Karumeri dibya ngo iki wawe Ese kurukima wawe urinde wowe kitagase reka mbabwira amakuru ikanisa ni rya nyirabyo kandi ifite abagabo bafite amayereko barikorera wowe nugira indenge nkeya bumba akanu punguza maneno ikisi kinyejano chiki cy'amagambo nibikorwa gusa Yoshua katangaza mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana ngarangize baramuhenda nawe yarafite problem très sérieux umwana urwaye yabuze dawa ya kumuponya bamamusunukira gusa bamubigira kuki kubikogwa baramubwira ngo muze utangareka kumukiza ngarangize itago shida y'umwana waziri ne shida yago uko musetse jambo rirumvikana nimukomera Imana amashimisho ikibazo ni agwajije umwana ati tugende katoya jewe ndingabo zatanga briefing aho mpaga avuga ngo mwana mufanye kazi none nawe ni wowe udukuri ongea nini aravuga ngo kuvumbayo sindabona umuntu ufite kwizera ko uyu mutipe none ga umwana wabaye mute habaye muzima akunda ubwoko yubatse sinagoge akunda ubwoko akunda sinagoge mukure amagambo nda muntu wakijijwe uzi gukorera mu muryango we agakorera no mu gihugu yarangiza agakora igikorwa cyonyine kikavuga uvuga abandi nabi ikinyejana mwamwirina kuvuga nabi kuko ururimi rwacu ntiruremewe kuvuga nabi ngo kuvuga neza ariko mwe ndi muza muntu uva kuvuga karegeya mwene Mari umuzukuru wa Zehumba kavuga ngo uyu mugabo twabanye neza yacitse no kuruka Imana wewe uzama ukora undi muntu noyeye ngo jewe ngo sinkina mumva yewe urashaka ko wewe baza bakumva bose habe ni wanyu muzu timbuza bakumva habe n'umugabo wawe timuza mugongana gusa ijuru rigatabarite sewe abumva hanze ko twamaranye ibintu biragenda gute mukama mubumba yama bantu b'Imana ni muhara mu ngo zanyu mukorera Imana ngo zazirara zisha bwaca mu gitondo zikagera gute zikazima bwiro mwicaranye umubwire ngo tureka amagambo tugira ibikogo ukanije wikorari ngo nyamwiza usingishaka ko nicara ndi ruhande yewe uko wakwicara wenyine ukabego basigambe ngombe angamira ngo habe ni mu ndirimbo ngo yaririmbye ngo je usize ukunduza numva wewe bazakumva gute abantu ni mugabanya amagambo ni mugire bikogwa ikigazwa umwishi yabakomeye kibakigira amagambo menshi baba bicaye kuri za computer baba bareba imishinga bava mu mishinga bagakora bakareba imfubyo hobi reka mbabwira amakuru pamu ndi muzi pamu murayizi ndi muzi kuzibafasha imfubyo aba impunzi
uriya ni umushinga bicaye ntibagira roho mutakatifu ntibagira haleluya ariko baza baguheza gusa baguhemba gutya ukamuseka kandi nta mujara wawe uri none se pami izoza ikora ibyo nasere mwebwe abakristu munanirwa gukora ibintu zogeza abantu kuri pam abantu batazi habe na Matayo igice cya mbere ndibakizi karindwi na karindwi musabe muzahabwa wowe baza umuntu wo muri pam ndazocanditswe ariko zamaza n'imirimo wasibunzi zose umushinga wabo kugira ngo utarangira aho arasere nabo n'abatipe bazungu bihangiye imirimo kugira ngo batakomeza kugira amakirisi ariko imana uzubareba nabo none abantu b'Imana mwakoze ibi haleluya haleluya kibazo bayijana muri banki wari bayijana muri banki hazahajaho iyo ugiye kwaka inguzanyo bazakubaza ngo ugira inzu ugira imodoka ugira moto bitwereke waheza ibipapuro byacu okay nimuhanganire ku nzu tubafoto muzaze gusaba umushaka ariko gusa ngene inguzanyo nigufite ntacu bazakubwira ngo turaza kukwiga tuzagusubiza ugatekereza umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu none se banki ikora iyo mibari mukagera ngo Imana iyo shirama gasiri ijuru na Matayo karankora protocol wano umupira wituye ku nzu ndimugira ikibazo singuni ubonye ukuntu yambaye ariko turukunda bangutse nta muntu uzahembwa kuca atakoze Bibiliya iravuga ngo nzahumugisha amaboko agera gute amaboko urangiza urahawe umujene wowe uyu munsi nje ngo sinumvise banza wumva ibyawe ubitekereza ibyo ugomba gukora ibyo tubwiriza n'utabyumva wowe nyine wiyumva nimuhaguruke shima Imana mutima wanje shima mubakubatuye shima Imana uwerudahemuka nari kure nabyiringiro n'amanari mfise by'amasezerano ibizaza nari kure y'Imana. Umugabo witwa David ya depo nari muvuzaho ndatambuka dusenge atuye Nigeria yagaze akora akazi gaciriritse agakora n'umugore agakora bagasenga bamarasenka Imana irababwira ngo muve muri town muje mu giturage kitarimo umuntu bafite indege zine bafite za universite afite ibigo by'abana b'imfubyi afite za amaresitora abantu baza basohoka mu rusengero nta muntu uzutaka inzara nimukorera ingo zanyu nimwipange mu buryo bw'urusengero no mu buryo bwo mu gihugu nimutekereze cyane kindi kinyejana cyo gukora senge mukora bantu b'Imana amagambo agomba kuba make ibikorwa bikaba byinshi windu dusengere kubwisha prima ishoboye byose gushira hejuru imbina ryawe mwami vugineza wakore
ko mbishoboye byose zagushira hejuru ibindi yawe mwami Yesu mukozi wanjye undaha Amen. wabonye ko nduwo kwizeka ungabiro umurimo dushiza akwiriye reka tuguhimbaze silima ripasa dushiza